Uwe na ni hikai barang ba kam hikai walaupun pau ka jing bam sngeu yahap. Halo ka jing temu ka soka jela ban set jing kli ya kena puli nado klasik hado kelas 9. Haba keren sikrat patai kubor ha kalai pu tarik urisa ajar pesan ubabu kula khonjirem. Uwe na uno hikai rang ba jong KGP Higher Secondary School Shillong uaya thu ba kane ki jing pemana ka soka ban set jing kli hi lemba katanat puli puthi kanwan haden si teng snem bat bon ki school kim priang ya ne ka rai ka soka nama bon ki school ki asim kelas ya ki lendong ne ki syllabus nado si teng snem ula ong ba kane ki jing temu ka soka ban set hi ya ki jing kli ka pen i ba kam don ka jing shani asyu ya ki no hikai bat ka pen i ru ba ka embus kam don bor syu ban penlong ya ka exam kat kum bijing ong babu kula la da set jing kli hi ka soka ken mi bun ki jing runa kumba julong harik snem baladep ba ki jing kli ki lai lepa lai sngi sau sngi shua ka exam ula ong bakani ka dei ka sen ki banang kong ba ka soka ka panmi ya ka hukum ban set jing kli hi ya ki kena school ki ba puli na do kelas 6 hado kelas 9 babu kula lo ong bakani ka jingle ka soka kalong ba phla namal ba barabol ya ka exam laju penia hi da ka embus hanrei mentau snem ka soka ka themu ba penia hi ya ka exam da ka baset jingkli hi ya ki subjek lembak tanat puli puthi ka soka jela balong khongpong bat ka yai lai ya ka embus ka baju penia ya ki exam ula ong ba soka ka penia ke exam ka pen iru ba ka embos kam don bol syu ban penia ke exam balada ka penia hi ka de bandon da way control examination kumadon ka embos ni ki jingkli jong ki malai ba ka sokar ka kandok mo ka penia ka set jingkli hi mentau snem bat ka de tang ka snem ka benengkong ba ka sokar ka peni ataru ka peni islam haden ka snem ba baru di school idai ban bot nanti ya kejingkeli baset naka soka kan set ke DIAT lembaga education department IDSU SDSU ba ferofen ti ya kan ni ga notification baka ai soka ngani si tu ifi kawan hadin yang ga siteng snem but don di school iban bot don do school kimla chu nama bale gila dep sim siteng snem yikikon ikitu syllabus kamdai ke basuk nemta ke school kata kadai ka wei ka ba abda fi nakaliang jungi kinu ka ngi sungpula ba kanu ka exam ke public exam mensuang yala aganya ka primary yala ka 3 hak ko jungi daga embus haka hadin mila yala naga class 3 de yala class 6 yang middle english school hak tu kapon tiki ba pas class 6 nak embus kilek kelas 7 kumta keten lain nang tu ngilak poi hametring ti ya kata ka board ban penya ya ka public exam ya kan nu exam high school hami klaya kadai ga mi klaya board of school education dai maka bekendok ya exam tring dai maka bekendok ya exam kelas 12 bat mensua ka kendok ya kelas 9 ju tendai ko phla menta kalong ba ndai ga embus ba kendok ya kan exam kadai hika sokar ke education department keba kondok ya kan nika exam ti ngi uminong hikai long hilang ngo ke balai ke penjaj ka soka ya ke exam ke badai kan penjaj daka embus kata kadai ke wei ke mengabu jingkeli bat vi ladapi penjaj ya ke exam daka education department cide bandon controller of examination cide bandon embus kadon controller of examination dan penjaj ladaga education kepenjaj hi kadai bandon geng lujong controller of examination lan yu bencan ya examination nei kumalong menta iyaj lai ya gembus kamdon nei ndai baga ai gembus ya ni jingkeli kinwan ai DSU means ka ai baca education department mur ladaga iyaj lai ya gembus badai ka way lagi autonomous body ban kondok ya ka exam kemudian kembus kamdon mentoy syu kembus kamdon bol syu ban kondok ya exam bat ngania tu yo fi ni nakaleng inong hikai la experience ya kan ni hagini ki sipau snem beladam kemud ke embus kepada ke authority ban kondok ya exam kala kondok
ya kan exam dak basam ki jingkeli dak baset ki jingkeli dak wan a ki jingkeli ndai nadu sek satu nang kala persyang tang iki kelas 9 kilama ti haden bakala persyang ban kendok asnem ngisiam baka fair kan dia sistem kendok kelas 9 ndai malong kelas 10 Namar hakan dia ki kendok ki kelas 9 ndai ko malong ke metrik in hapan exam lut baro di school kibadon ke secondary kibadon kelas 7 kelas 8 kidepan yok lut baro ki jingkeli in hapsam lepa namar di don di school gimna habya alai kentang de keja ki don pada wa kunu gin wansim ndai malong metrik ti kijing mi nang ka kalong ba ibun kijing keli ki blale ki layo lepa lai singi sam singi ki nong hika ti film la kia dia kata bat hadu mentak ka action gim patsim ru ami kita ndai ki lali bro asnem lali ti na kaliang jongi ino hikai nila ikren ni kani yang stop no se embos ya kani namar bakam long ya ka ke balong defective ya ka ke bum la long ka balong ngo ki persyang ndai stop ti na kaliang embos su gila ngap ya ji ikren mat ni ino hikai bat ka baga terpap yang ino hikai bat ke school kalong sumba ai ngin ai ngi tang rutin man naga final exam kenang bangin meeting ya ka uniform ti dia kata ngipiang na kalian yung inang ikan bat nadu mencium senam lai senam dan bos ka ai tangga rutin win sedang lang hakaju usni bat include lang baro school hakaju usni lagi jingkeli baro ngiset himangi ikon dok himangi nadong sedong bat ka ke pengakua benong ya fi kalong hang ni kalong kebenkong kalong ba dakau ka soka kala kemni kam sane yang inang ikan habangi hikai mangi jiki kena hagi kelas baru sikatu ngibiang balai ka sokar kam sane yang ibangi set ingli ni dai mangi gitrai ni don hakafin ni dai mangi ngitibhai kena kamut banong ba pinum sane yang iginong hikai pinum sane ya school ti ngila tibha gikna kinu ki bruna kinu ki bestar kinu ki batam kinu ki babiang ngitibha kum ginong hikai kamut du finong ba finlek at oda yu nong rep harja ka mau siang fin pha thung du so kam long harja ka ku ba fin thung du ai du so pho kam long kata kinong rep kitip hai kata kinong hika du kitip hai kata ni snau bala kum nu kane ki jingla jong embus kane ki jingla jong sokan sai ka embus yo kafir biang sistem Namarkat kum kijing instruction yang ki bigila ai infant po gitu gi lembag di DSU kumno gila man la gi gini gi school gi badon sinong gendong bar kan ya tu nong gendong komputer gimdon ke printing machine do gimdon esirok do gimdon teng tanggalai do gamdon haba kilong kumta lada kimla man long uniform kata sistem kan fi ni isngau ba kalong kumta bat kawai badan teman kuah ban ong ya fi kalong ba fi lada mlong uniform brok khai bat sot manong gendong kata ke exam kan safi bat kindon bun di school ru kibaya kin kan di exam kan ya ilai English section kila aktifem kibun di school hasil bat nong gendong ru ibade ki English section ini gi klembut ya kakot yang gambus ini fimla man sam nyigli Nama kidon la kajong kakot English la kajong kijing kain la kajong kumnuk nisam ni kuli itas ngam hang ni ngidon ga snot haya sendiri Kristen akan mi kini kita English section kimbut daga embus hadu kelas E kelas 9 ni kibun te kini gi pimla man sam ni kuli nama ikot dia fa bro sistem ndai ngata pejitu kidon bun di school di bumha bah gembos school panmau yang sokar bagi pak di minister di pak di ofisan kayak gitu gini dot kaman exam ya kan ini gini lagi hab ke central board siapa cerita naik keren di residential school itu gi central school di bidhalaya bagi gitu lah ya ilah tela datang haga embos mulong uniform kumno kan long sin ai dang theory kila menong yes praktika nganong ya pi kalong nu kan ni sistem